constitution kal pushpeaker kan lau pon ilova kumsom nga chung soyo lova hetia zo du zo ta kan lo kal to na kha pakhatina ron rota kal ani oti duok mot khan ni lo reng renga chu wangin tu na chun khami ka kan tu ni chuan committee po in speaker ate ahmad na to intar vekalo aron intar veka bithum ni kan jir to lo ate ajia veki ate ajia vekalo explanatory note khatia ila achiang lu tuk pu speaker oina ya kum chomga kan kal pa ba kan kal ya dikani ole tu na chuan khaile toke noiro pushpeaker ropna ka nei du chu pushpeaker supplementary demand hi mi puin an hres walang ti ka hlawa an soita ni kim lo deu thina supplementary demand state fund pon ise finance department atanga health department akala ni chuan suma hek pha chuang lo asum ngai rengani finance department atanga health department akha supplementary demand asuma kala ni chuan kan pasa thosum asum ngai reng khala ni chu wang chuan khatia mi ria thiam lo zong emo a thiam lo te ta na abum zong a thila kala ni chuan a dik lo kan budget chunga sum department finance atanga the department atanga akala ni chuan sudanga ni state fund hi helai appropriation bill kan pass lo chu amman thengot lo eng wange supplementary an ban jau thudik sachiang lo jong lo speaker chu kan member zong taktenan soipo khan an chiang lo mai ni rồi introduce se tu ra cái chi bị sử dụng tất cả số me ale speaker ipalnain he hausa yan the Mizoram appropriation supplementary demands for grant 2021 to 22 bill 2022 hi he hausa karon introduce kan siam za tak finance sang tu ron introduce ta thì khá này đang một hiện thiểm độ xuống bụi té áo mềm nhiều hết lại đi lâu hết hắn suy phía xe cái nhiều hết ôm gì chứ hết lại cái hồi đó xia mà hết nên anh ti sual palani ye suy phía xe arem dan angin anh some speaker kan supplementary demand tak ka chu kan budget paper khan telania kan nei vek to aran paronin han sem ngai lo wa ngai ta ila ti chuan hemi supplementary demand chung chang tu hi nie soi fia tur ke point kan ei nuala tin financial thila nie wang hian member tan po riat chian lo thilte om theini wangin heng hi atlang puin kan soyanga hei demand pui pa ngai kan budget estimate khachu oma khami khachu kumin sang ni le som ni le pani kumin tila som ni pani som ni pathum in kara kan budget estimate pui khania khachu kan na soi ho turania tuna mi ro chu kum kalta som ni pakhat som ni pania khan tam tak kan lo man amai ro chu kha kan man na kha keini finance department ni nemo sarkari nemo pong man ngot thei ni lo kan manaka house phal na lo chuan cheng khat po man thiang lo vania chu wangin chu mi chu min pa sak angaya chu kan supplementary demand kum kalta tila akum tak chui la liam lova tun 21 22 mi hi kan ron soi tur tak hi chu ania hei
legislature in a pass lo chuan sum ma man the ni lova amai ro chu sum mamo bel oma piang state legislature in a pass tura assembly session ko zel hi thil rem changa ni lova hei wang hian mamo na lo man ani theinan finance department chun allocation order chiam china allocation order mangin financial rules in apu dang zelin poisa te lo man chu thina ni central sponsor scheme ho NLCPR te nesite ni si noya faneng mo zat mu ani bok thina budget a yen sum mu be te da sani thina ma se chu tianga da lok ai tam mu te awom thina he tianga fan don ani yen allocation kan siam chin ani tin kum tiram budget buat saila e ruam manna la om mailo kum laklwa central sarkar tanga sum ruam man thar te po a om chang alo om china he tiang ba ka hian budget sum om sa te po a om na head of account siam rem ngai a om ve fo bok chin finance department le planning department noya fan kan pa khom te po department sem dar ani hian department la vek angai china ni supplementary department or supplementary demand la vek henga po hian angai chin ani tin heng ba ka hian kumkal mega sarkarin sumapu bel emo RBI state sarkar account sum khaila ka wanga ways and means advance sarkarin alak tele a interest adjustment siam ngai te po kum to pa supplementary mangin siam re mangai bok thina he tianga siam rem tele kum laklo allocation siam te hi lakhomin supplementary buat sai ani thina hei kum to pa financial year tharatana annual budget kharani rualin house kompui turin partel china nia hei supplementary demand kalphung chu ani tin pu speaker kumin sarkar kumkal mek sangni somni pakhat somni pania po yan kum tire budget parlaye tello supplementary la ngai cheng vaibel se sangru somni pangale point pali lai a oma e vaibel se sangru somni pangale point pali te hi sum lo lian perchu sarkar sum har satavanga RBI ya changa ways and means advance kan la rulna ania kan sum din munen zirlo wangin hei pumpel du le maila pumpel te anilo RBI yan khas balance kan nei lo piangin kan sum man chuangai si te chu sum min puk tirin min man tir china chu ways and means advance kan tiani kan state yan ways and means advance si crore zani somnga par ayatam voi kata kan la theilova kan la tambir lai point crore zani somnga paru kan pel thiang lovani kan pel chon overdraft alo ningal mai china tin kumin kum kalme ka hian ways and means advance crore sangthum sa sari somruk pani le point pariat lai kan pu ka aom zia chu voi kata tlem te kan pu ka chumi chu kan rula anua kan pu le kan rule china chumi kan wai san bin sat van chu kan lo pu ngun viu chuan arul po kan lo rul ngun viu tina nia abel khong chuan tam tak angin a lo lang ta chu supplementary tarlan alo ngai ta chi ani amero chu wai san bin sat van rule nei charge expenditure ania house in a vote emo a pass emo angai lo ani don't supplementary demand a yen house vote ngai lo charge expenditure hi vaibel se sangthum zariat somruk pathum le point pakwa pasari a oma house pompu ngai chin voted expenditure ro chu vaibel se sang disa somruk pakhat le point pali pasari ani Hing supplementary demand for grants 2021 le 22 alo lang te sor sang changa mobile head of account siam remawanga supplementary lak ngai ani tlang puya
House Pompui ngai voted supplementary expenditure te chu lom lian deu devin hetiang hian ham chen ila CSS TNE TNL CPR ne sit heta hian crore zanga som ko pakua le point pali panga a oma napat nuen na thona tura hian crore zathum som sari pathum le point pakhat a oma externally aided project a hian crore som pani le point pakhat pakua a oma special central assistant for capital expenditure a hian crore zani pakhat le point paruk panga a oma state normal fana hian crore zanga somnga pakhat le point panga pathum a boka tin pension payment a hian crore zani le somthum a oma power purchase a crore za a oma COVID-19 related a crore somnga panga le point pariat paru a oma tin adanga hian crore za somru panga point paruk pasari a boka ni tin budget asum sa siam rem emi reprovide a hian crore zali som ni pathum le point panga pali a oma chunga chuan SEDP normala crore som riat pakua point pani pali te tin counterpart funding SMS a hian crore zani somthum pasari point panga pani te medical treatment a hian crore riat point pasari pariat te rural local body grant a hian crore som riat pariat te avain crore sang ni za samruk pakhat le point pali pasari ani heta tanga lo lang ta chu kan sarkar kum kalmek sang ni som ni pakhat som ni pani chung hian COVID-19 rileng in minlati buai lea assembly by election tum ni neite state thenom nen ramri buai kan ne wangin sum engemaw zat se na lo ngai poka he hian kan sum mo belpo ti pum ve leni chu ti rual chuan kan supplementary demand zinga crore sang khat za somriat paru point pali bial zet chu mason na thona turchi ani pera 54% zet atlingani state budget buat sailai sum mutur riat lok chia lo budget khungal rem chia lo tam tham tak mubel ani hi alomom le ani chu wangin kumkal mek atana supplementary demand for grants house takina pumpui tura karon ngen chu crore sang di za somruk pakhat le point pali pasari ania hi speaker voina supplementary demand atana karon thelu a yau china min pumpui tura karon thelu chu ani alome Walen je hagati to a soi hoi nga soi ho ngai vak ni loba mar su si riat sual a riat thiam lo zual o mari chuan kha e house kan ina kan pass thur ni awangin member te chalena kan penge Speaker kami susana yang mai kan ya point of order accept for the ya so yang kan Mizoram Legislative Assembly against supplementary demand is discussed by Lok Sabha Kutuan and discussed the same India State Talaga and discussed Chile and so Kuala and discussed Veka Sikima X1 January Tayan Akampamia nearly supplementary demand discussed non-necessary ano kaki hok mai kumira pecron hai kan supplementary demand hi mai bia sa saru lai som di panga ania kan budget katara suti za songa patum point pakhat pariat ania asia lawu tani so Constitution India Constitution through 103 and then so on charge expenditure for discussed in speaker Dona supplementary demand again charge expenditure at Tamso Taya. Mobardo Legislative Assembly evaluation probably
0.41 sau tania adam zong ni lei bak lei ba lu na ti te ara tha le chu ba zo ko speaker mi ram ko e nan ti da khania he ta ko list of discussion ni lagin discussion and voting on supplementary demands and equal discuss during on top 20 so vangin supplementary demand procedure 203 article in chiam ang hian pass during kan assent ya kan refuse to assent de boka boy na ya adulo po kan tam top president atale mo during so tiang ya bangsuan ko speaker full discussion ka demand miram ang ikaw le pau et yang sa kan budget san pe ai tam boy khako discuss ni lo kan khia lo la ni ka in lo ti budget forecast ati buai a transparent lo zo ka e ya ka te para ka te pa bi actor by the policy strategy statement akal sana ai person na san bukan et yang apa financial management achieve swan kanam economy ngoro full discussion ta ngai ni ku speaker min pausa kram ro min ko da ni tan ngai le ti ni min pausa lo swa appropriation bill kan ko ku ti ro chu ole kan sai tong khan he hausi kum somnga local veta a kum somnga chung hian he tiang hi soi ala lo reng nga tin tu na hianin ni chung thut le kan member jom tak pudun soi de ka chu thudang ni seng kan local phung dana tele tin tu na hian kan finance minister jom tak kan CM hianin kum danga ti ngai lo zokin mar thatopa chopno chil tak mai ti bur lovin tu na hian kan pasa he poisa hi mana officer le thok tu te ta po ol samjok nan tin ngai tu na an ya chu tu na ha hiarin session poi kan la de ngai lo re ngani e mizoram hian su den khop chuarin finance ngai tu na amanga ti chuan tu nai chuan kha kan chi mi sa jom tak finance chang tu in ron move to supplementary demands for the year sang ni somni pakhale somni panne voted amount cheng bible che sang ni ja somruk pakhat noi somli paruk singriat sangriat chu house pompui turin rondil se tuna kan somang tin ole kan so dil dur kan some imuk to bangin ni chin khan speaker clip man kam ya kan dil ma kan soi fi net ole kha alarem tho ya kan opposition group leader jom tak puduanan soi ka thil chalo poni chuang longa e kan discuss do pochuan ati temara chu kan house practice kum somnga local to kham yanga kha voina rodna pakhatama wa ti dang lam thu taka ani lova khang ka chu entinan constitution kal pushpi kar kan lau poni lova kum somnga chung soyo lova hetia zo du zota kan local to na kha pakhatina run rota kal ani oti duak mot khani lo reng renga chu wangin tu na chun khami ka kan tu ni chuan committee po in speaker ate ahmad na to intar vekalo adon intar veka mitun ni kan jirto lo ate ajak veki ate ajak vekalo explanatory note khatia ila achiang lu tu speaker boina ya tu somga kan kal pa ma kan kal ya dikani ole
ole tu na chuan khaile toke nói rồi push speaker rộp nó cái này đủ chú party ai ổ tin kan practice ka ithak dang lamang u kan tiani chuan he hausa ni lovin kan committee khomanga supplementary demand hian ho soi khom na ti toila ke mani business hemi kan program apo chu tiang chuani tel tongu ti te rel masak ve tha heti tla chapati ngal ngut kan ni lova chu ven party leader ai o party group ai o ten hemi hausina hei tun ma zong zonga kan kal phunga kha i ngoi te wi thak teng u hei chu soi ho nei neng u ti te ka kan duani chuan heta a committee kan oma khang te kan thlir tlangila ti chuan nakina heta kan business program kan neya khan chu tiang tur chuan a duan pon ron duang ang chu male chumian duan nu chuan a soi ho sim kha i angai nom ponga inomanga a that po thanga kan nial po ni lova chumina anrim ti ni chuan nakina khang te ka a program a po i ron chop sela ti chuan kan tiang chu male chu ti lova eta rot chopa kan kha chen ti dan ti voi le khata thak thu da kha chu a that po tha chi alawanga kan dule kanayo te kal khom sela he tiang yen ani ho ti dani thak tongu ti te re lila adot le lama chuna kalpo kha kan thu re la ni chuan a ti po kan tiang chu mole tuna chuan kha chen kan lo kal to dan pang ain kan kala heta supplementary demand soi tuin atu langina soi fia zo tur du nein an zo ta ti chuan kan pass mai china ol sam takin ti dan pang ai nia tun ma tanga kum som nga chung lai kan lo kal to na ka ani wangin nang puin khatiang ka nan kai ruai tu ma chu tu na kan ti mai chuan ya ole push speaker en pon se kan ka chu kan tra kan ti tlan te chuan kan la rel khom mang chu male problem po tura po ka ngai chuang lo chu ti lo chu supplementary demand ni mi pui point an rechiang thin lova kha kan discussion na kan ti te po kha tra kan ti tlan chuan a tra ka ti thova til kan soi chian li du chu heti khopa poisa tam han ti te ka lom hemi kan supplementary demand hi lom chi sang oma budget estimate ti kan kumina kan man tur chu tiang hin kan ringe hemiang hian kan estimate hi kan hisap lo khi hausin man phalna min pero kan tia te chuan budget estimate budget hisap lo ka kha hausin man phalna minan pe minan vote ta mai ro chu khami kum local tura khatiang che khana man thei hau lo mai hetami hi an nga lu tu ko department hian an mang seng lova hemi hi tlak cham na thil dang alo oma chu vein hei i reappropriate ang isik soi kualang hei etain mang mai ro se ti alo om ta tin chung chu reappropriation pa ngai ama le kan pass chunga insik soi remna lom khat ania tin adut lea chuan heta kan soyang khan heta ways and means advance ka heta kan cash kan poisa nei sha khan adai talova Reserve Bank of India kan nei sai na dai talova man kan mamo sia sutiang chuan ways and means advance puk theyani Mizoram chuan voi kata crores ani somnga paruk pel lovin in puk thei min tia state tein kan puk tlema state lian an puk tam thei deva ti chuan kan zuk puk ta zani somnga paruk kan pel chuan oi lowani van khata lo thei lova kan la mangani chuan kan overdraft ta chu overdraft chu khen lo ram kan tum tika ti chuan kan pu ka antota kan poisa nei kan rule le nga amaro chu pu belle lo nga ya kan rule ti kan pu ka kan rula khatiang khan sarkara finance chu akal phung pa ngai ani shima amaro chu kan pu ka kan rule akha heta hian thil dang engma omwak lo ma sela
hausin poisa kan puka kan mang arul na kan mang ani tlat awangin house pal ngai lak le angai tani chu wangin waisan bin satvansa kan va puk zok achang chon ni khat achang chon ni lininga atu ama kan rulle kha poka formalized nan hausina supplementary dimana anpas vik angayani chu wangin heta po yen waisan bin satvansa kan puk na chumi kan rulle na tur kha khairo chu ta anampar atitama chu hausa yen kan ron present ta vek ani ti chuan chu lom khat ani le a chu atam du wala rulle kha chu state tinina kan ti dan pangai ani adot lea alom lian pui ber chu budget kan pas laya ngoro englawin ngoro udo englaw aron soito o maro chu pushpi kara thalo kan tiang lo mar jo ngai tu na forum ma omari heta ti tok chuk ko ti ngal ngot ka ni lo ngoro kan ren ti na lo in bai bel sa ru chuang in lo ma jo ti soi ho wang wo kan ya India constitution is soi ho tu ri na expenditure ko soi ho ke ka di article 2 ka ka ro na so wang chuang in ju ke kin tha bu na wang kan ro ta ma se pa lo wa in nam tho lo di chuan pas ro di mai sa na soi le ta ma ka ren ti ni lo ani na soi ka do chuan in ati ka sa ni be ko kan ka soi be do ngoro khale nang lo ngoro le hello nia pu speaker atla chopa kal chi ngoro khoi dakin ka soi du chu sunga pol te poson chi nan nia ngoro ya mot kha he ho sikal ve thelo ngoro ka soi ve du chu parliament po state po convention le practice da nanga het thau ni ti ka soi du ni convention le practice da nanga het ani kum somnga lo kal to hi ang hedani ti ka soi du ni hei kan da na ni speaker supplementary demand chu aron present tu yen soi fia hi ti dan pa nga yen sim chu van tu na po kan member te kan chian lo pal ta kin tin kha lom thuma ka supplementary demand lom thum ti la pakhat chu ke mani poisa ta kan sik soi rem na ni panina chu waisan bin advance kan pu ka kan rulle na ka regularize sangai ka amount nan tam tin apathum na chu project chitin reng kong lai na turin sak na tur sentara kan dila akror jatelin athen pe chu sang bin min ron pe chu pas thar le nga ya chu mi chu kan lak tam pok le supplementary demand apun chuan heta yan central atanga CSS kan project juk nu chuaka atam dinani alom omadi ka chu wangin kami pas sakangaya ika supplementary lu asa kan pe state fund ya ke lu tu hatia gi helaya tu version no so tu ni lo pu speaker supplementary demand hi mi puin ang ses walang ti ka lawa an soi ta ni kim lo tem china supplementary demand state fund po ni se finance department atanga health department a akala ni chuan suma hek pha chuang lo asum ngai lengani finance department atanga health department a kha supplementary demand asum akala ni chuan kan pasa thosum asum ngai leng khala ni chu wang chuan khatia mi ria thiam lo zong emo a thiam lo te ta na abum zong a thila kala ni chuan a dik lo kan budget chunga sum department finance atanga the department tanga akala ni chuan sudang ani state fund ni helai appropriation bill kan pass lo chu amman thengot lo eng wange supplementary an ban jau thudik sachiang lo jong ngoro speaker chu kan member zom taktenan soipo khan
an chiang lo mấy đi leader ngoro thì cả chú mi đi vào các ngành tiền che budget thì cần chiang lo mấy financial ministry ra xem bên song song hi cần chiang lo lutuk supplementary demand om je hello hearing kan kal thui lutuk thu dik sa ne hi pu speaker soi fi anga yi chu supplementary demand tam mai kan thiet lo vinin lo mang tam ti an reng don sin khu ta kong lai na crore tel kan nu chua chou chuan khang te chu kan nu chua chou tam po le lo speaker khang kha chu kan thevek central atanga rongkal budget a ron thleng man lo poisa appropriate chu kumtin kan ti dan ani voin ne kan soi chu state in kan budget ami ni kum budget a po kan minister tem pakhat ma poisa nei lo dictatorship angin financial dictatorship in kan kalani tu minister ta hi kum dimana kan pas la thaile speaker kha chu thaile to thaile tiharin house leader soi kha lawai thadoro le lawai thaula speaker nakida zet woro pudu khoi dakin woro pudu khoi dakin woro lo thute voi ne hian general discussion kan nei dona in la sui thi ni mo chu wang chon convention le practice in kum samnga kan kal towa amar chu house zain ege hia thiam lo zolo bem kan tia helai te hi ti om chuang lovin mi pui khel om takin dik takin apum puiron ti hi chu lati ngai lo ani tin sarkar kal to zonga chuan supplementary demand pa sa tampo le sarkar chakle sarkar thangai ani thena ni chu ban practice dana ni le tuna kan house finance minister zom tak pas zil turin kan some le speaker he supplementary demand 21 to 22 hi he house zom tak hian min pa sak turin karon di le ole chi bisa zom tak finance sang tuin supplementary demand for the year sang ni somni pakhat le somni le pan ni voted amount way bel chi sing ni za somruk pakhat noi somli paruk singriat sangriat chu house pompui turin rondila rem ti pegin rem ti tirole rem ti lo kan obe mo dom chuan rem ti lo ti ula tlem deu ale tuna chuan supplementary demand for the year sang ni somni pakhat atanga sang ni le somni le pani chu house in apastani